دنگ گل دنگ کردستانیه. جنابند نوچهان رادیو دنگ گل دم با شیر و 23 قانون 2024 دوشم لبروکسل ساعت 10 لآمده 12 گدار نیشه امه نوچهان دنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادی ربر آپویه. کوردیناسیون کجه که به وسیله سالوگر دویمین کمکوژیا دویمین آ پاریس ده داخوانیدا. کوردیناسیون کمالین جنین کردستان کجه که به بنای سالوگر دویمین کمکوژیا لپاریس داخوانیدا. داخوانیا کجه که وهایه هفره اما اوین لناوا کفنا شوپیا برخودان یا بوتان مزن بو. ولات پاریزی برنگ هری کرهیس کر و بو میناکا هری بدو آدل سوزیا جنه یا بخاکره. جبو کهونه شوپیا برخودان یا بوتانه بگینه هر در کردستان بیناوبر تکوشیا. دناوا وان 34 سالین تکوشین خوده لگوری فلسفه جیانا آزادا ربرا پومشیا. ولات پاریز هجا میر پرور به پاراستنا زمان و هنر کرد لدی جیرشین کرکر تکوشیا. ولات پاریز کتکار عبدالرحمن قزل جی لأوروپا تمی دناوا تکوشینه ده بو. کجه که کمکوژیا پاریس یا سال 2013 جی به برخستو گد دنه چلای 2013 آنده لپاریس سه جنین شورشگر هاتن هدف کرتن. اف بویر وکا کمکوژیا پاریس دروازی دیرو که بو. پشتی و کمکوژی به 9 سالان کمکوژیا دویمین پیکات. ده کمکوژیا دویمین ده هفره اما اوین گویی با آوایی که پلانکری هات هدف کرتن. کجه که ده بردوام داخوانی خود بالکشان سروان خالان. تبی که کجر دیارن جی فرانسا به هروستی خود دومینه. او یک هزه ده چته این ترک و پیشی لئیرشن خطر ین لسر اوروپا ودکه. هزه لپشتی کجران دولتا ترک آفاشسته. کوردیناسیون کجه که هری داوی بانگل همو کرد و دوستین مان کرکو به آبایی که خورد بشتاری چالاکین بیرانینا کمکوژین پاریسه ببن. فدراسیون گازیان ناسنامه دو شهیدین خواه اشکره کرد. فدراسیون گازیان باکور و روجلات سوریه درباره شهادت دو حوالین خود داخوانی دا. داخوانی دا وحاته گوتن. ده انجام ایرش نامردانه ین دولت ترکته هشت قانون لمن بچه حوال ما فرهاد کوبانه مصطفی حسو ده 21 قانون دجی حوال ما جانو شداده باسل عبدالرحیم داوید شهید بون. دولت ترکا فاشیست دجمن سونخواری یه شورش روژاوا و بیناوبر ایریشانده که آرمانجا ورن ایریشن دجوار که توا سوچین مرووایین جهول راکرنا پارادیگمای ریبر آپو و دستکفتین گله کرده. ام بانگل توای گله خودکن که لسر اساس خطا شهیدان خوش هر دم بهتر رخستن بکن و تکوشین بلند بکن. فدراسیون جمالبات شهیدان گل کرد و گلن هرم را سرساقی خواست و ناسنامه شهیدان و اشکره کرد. مصطفی حسو ناسناو فرهاد کوبانه دایک و باف وحیده علی ده هشت قانون 2024 لمن بچه شهید بو. باسل عبدالرحیم داوید بناسناو جانو شداده دایک و باف ترفه عبدالرحیم ده 21 قانون 2024 لتل براک شهید بو. لکفری کامپانیای آلیکاری جبو روژاوا هات دست بکرن. لکوماله روشنبیر و جواکیا کرک و کفری کمک چالاکوان روشنبیر و کسایتان جوینک وکری لسر روشا روژاوای کردستان و ارکین دکوین سر همو کردان لدارخست. ده جوینه ده برپرس کوماله روشنبیر و جواکیا کرک و کفری گرمیان شکری آخفی و گد کوماله اما هرتم ده همو مجار نتوی و نشتمانی ده آمده بویه. نهاجی پشتگیری ددن همو کارن مدنی ین جبو پشتوانی و آلیکاریا روژاوای کردستانه.
پشتره بشتروان جوین نیرین خوین لسر روشا روجاوای کردستان و آلیکاریا به خلک روجاوای کردستان ایرانی زمان. دا خافتن اندهات دیار کرن که مترسیا لسر روجاوای کردستان ده همان دمیده مترسیا لسر باشور کردستان یجی و هات خواستن که حکومت حرم دری سینوری فیش خابور جبو آلیکاریا مرووی وکه. دداوی ده کامپانیا آلیکاریا مادی یا جبو روجاوای کردستان هات را گاندن. هات دیار کرن که او سردانا کسایت ولات پاریز و ماموستین اولی بکن که هین زیده تر پشکریه به کامپانیای آلیکاری روره کرن. شهید جیان محمد و عظیمه للینزه هاتن بی بیرانین. بیرانین به پیشنگیا ناوند جواکا کردا دموکراتیک دم کرد و هاتل درخستن. بیرانین به ریزگرتنا جبو گیان شهیدان دست بکر. ده بیرانین ده خافتن هاتن کرن و هاته گوتن شهید روناهیا تکوشینا گله کردن. آخافتوان آنین زمان که دوی هر کس خودی لشورش روژاوا در بکوه. دوی بچالاکین و ها ام بیرانین شهیدان تمی زندی بهیلن و تکوشین آزادی گشت بکن. آخافتوانان بانگا تولیبونا چالاکین پروتستوی ین لدیجی کمکوشین پاریسی بین لدرخسته جکرین. لستنبول هفت روزنامه‌وان و دو سیاستمدار هاتن گرتن. کوماله روزنامه‌وان آدیج لفرات دفگه کوماله روزنامه‌وان جن آمزوپوتامیا مگه که و دیسک باسن ایشه دو خواستن شهید کرنا روزنامه‌وان نازم داشتن و جیهان بیلگین لقا قدا شیشانه یا استنبول پروتستو بکن. لپولیس دولت ترک ایریشی گرسه کرن روزنامه‌وان جی دناف ده 59 کس گرتن بنچاوان. پشتی کارن قرقولا پولیسان 45 کس بنچاف کرن و حتی 45 کسین بنچاف کری هاتن بردان و 14 روزنامه‌وان جی سوخی عدلیه چاغلانه کرن. دوزگری جی پشتی ifade به داخوازا گرتن او سوخی دادگری جزای صلح کرن. دادگاه ترک 9 کس گرتن و 5 کس به مرج کنترولا عدلی بردان. دناوا کسین هاتن گرتن در روزنامه‌وان گلستان دورسون، هایری تونچ، انس سزگین، عثمان آکن، جان پاپیلا، پنار گایب و سرپیل اونال هنه و شاندن گرتیگهی. دولت ترک لدیجی سیویلان سوشتکه. پارلمانتری بریه پارلمانتوی ایالت برلین هاکان تاش درباره ایریشین دولت ترک یا داگر کرده دخویانیده. تاش و هاد بیشه. ارتش ترک بریه هلوشینا رژیم باسیجی ایریش ده برسر روژاوا. سیویل شهید دکرن و بنسازیا جیان دکر آرمانج. هری داوی جی روزنامه‌وان لازم داشتن و جیهان بیلگین شهید کرن. افتف سوچن و دوی سازی ناونتوی ین پیوندیدار حساب بپرسن. جبوی جی از بانگلرای گشتی اروپا دکم که دنگی خواه بلند بکن. تاش بالکشان سردان رایدارن المان و دولت دنین ترکیه اوها دوام کرد. اف هلوستک نجتیه و بونه سدم اکو ایریشن لسر کردان دجوار دبن. امریکا و اروپایی جی جبو کاربن رین هفکاریا به هتا شیره وکن دست به هفدیتنا گاوان کرن. دوی مجاره ده به هفرکتنا نوا پیش برکه. هاکان تاش هری داوی بالکشان سروان خالان. دوی مافنگل کرد سوریه بین پاراستن. جبوی جی از بانگل یکتی اروپایی دکم. دوی ری ندن ایریشن دولتا ترک. جبو پاراستنا ریوبریا خواه یال روژاوا هر کس دنگی خواه بلند بکه. روزنامه خوابون به مانشتا پینوسا حقیقت بون درکت. هجمارا 262 امینیا روزنامه خوابون به مانشتا پینوسا حقیقت بون درکت و بالکشان سر قتل کرنا روزنامه‌وان جیهان بیلگین و نازم داشتن.
روزنامه دنویسا خود دستیشان کرد که هزین دستلاتار سوچ شر و مروایی دکن اوها دوام دکن. به وی آرمانجه ایرشی راستیان دکن. هزین دستلاتار هول ددن حقیقت تونه بکن و راستیان تاری بکن. لهر چند ایرش بکن جی راستی تجاری دتاری ده نامینن و پینوس آوان و هر زندی به. روزنامه ده سورمانشت ده جی جهتا آنالیزه که کرمانچکی یا بسرناوه نتوای دموکراتیک و بالکشان سر ریخستنبونا گله کرد. روزنامه ده روپالا جنه ده جی جهتای نویسا روزنامه وان مدیا بال یا بسرناوه جشنا ایزی پیروز کرنا گریوا برچیبونه بالکشان سر چیروکین جشنا ایزی. روزنامه جهتا نویسا روزنامه وان و نویسکار مدنی فرهو یا بسرناوه دیکتاتور چون لجلات هاتن و باله دکشین سر هشمندیا وان یا ظلمکار. آمنستی دادگاه ایران 10 کسان جزای دار وکرنه بریه. ریخستن افویه یا ناونتوایی بداخیانیه که را گاند که دادگاه ایران لوالتی بناو فاضل بهرمان منچور مهمنواز مهران بهرمیان ملات آرمون علی رضا کافه‌ای امیر محمد خوش نوید نجاران حسین نیمتی علی رضا و مهران عبدالزاد با آوایی که نه دادپرورانه جزای دار وکرنه بریه. همان داخیانی دهات گوتن هر 10 کسی تول شورشا جنجیان آزادی ببون و به توماتا وکا کجر هاتن دادگه کرن جبوک و سوچان قبول بکن هاتن اشکنجه کرن. ده سالوگر دویمین آکومکوژیا دویمین آپاریسه ده هنرمند فرانسی به سترانه که اوین گویی میر پرور و عبدالرحمن قزل ببیرانین. ستران جالی چیریل ل و جلین گوه هاته گوتن و بدیمن اوینه جانگورین کومکوژیا پاریسه به کلیبه که هاتن وشاندن. کدار نجام نهاوه کلیبه واره پیشکش بکن حتی نوچه دن باش ببینین خوشیدم. Notre amour, notre ami, notre allié, notre sœur, pour la paix. Evin, notre amour, notre ami, notre allié, Merwedam, Diane. Evin, ta vie, ta lutte, notre vie, notre lutte, femme, vie, liberté. Evin, ta vie, ta lutte, notre vie, notre lutte, femme, vie, liberté. Amis dans la pénombre, tu es la lumière, notre lumière et l'espoir de se délivrer. Amis dans la pénombre, tu es la lumière, notre lumière et l'espoir de se libérer. Evin, Sakine, Fidani, Leila, Kamara, sororité. Evin, Sakine, Fidani, Leila, femme libre, nos sœurs assassinées. Sur terre, l'aurore, nous voulons toutes le chanter. Evin, enfin, se lève sur terre, l'aurore, nous voulons toutes le chanter.
Nos corps et nos cœurs se battent avec force, nous sommes toutes passionnées. Nos corps et nos cœurs se battent avec force, nous sommes toutes passionnées. Nous sommes le vent sifflant et soufflant, descendant des montagnes enneigées. Nous sommes le vent sifflant et soufflant, descendant des montagnes enneigées. Kevin, ta vie, ta lutte, notre vie, notre lutte, femme, vie, liberté. Kevin, ta vie, ta lutte, notre vie, notre lutte, Berwedan. Gianne.
چین آزاد دنباش گوداربان این ما ایرو بخلک کنوج برنامه لهنگ نمر ام بورانه در خلک ما ایرو ده امی به هر جیان او تکوشینا گیرلای جستاری اکین امانوس جی گودار بکن. گیرلای جستاری اکین امانوس لباجر قامشلود نوا مالبات کولات پاریس جدایک دبه و مزند به اول اکین جسک نا گیرلای جهزوان یا تکوشینا 40 سالی و پر باندور دبه لو ما او سال 2014 ده بریارد ده کو بشتر نواره فین گیرلا ببه بوی آوایی او بر خود ده چین آزاد. نام من اکین امانوس مالبات که ولات پاریزه یعنی شکوینده من مالبات دایکم وانا یعنی شکوینده ولات پاریزن هم کارو خبات ریخستن اجباریده وساد دادن مشاندن بویاره مثلا من تایبت باوی موناجی هم حس کردن آوان هم وکی جدل کار کردن جبو اوجی صدام دایکم وانا بونیش برکوسا هر زده دایکم پروسا پر حس دکر و دخواست کار بکه اجبار وی که وسا یعنی چندون آتنه حوالا مالبات مجد شد بون کهونده بخواز نخواز ناسکرنه که کم زده شد بون جانا موانه دیت واجی فصبر من ندهاتن یعنی وسا انفری حوالا جیب بون اف وسا آسته کده اف جیب مرد شد کن هم حس کرن هم ده بتر وکی مرو بجه یعنی کینه چنه چه کاری دکن یعنی بکی تمنک بچوک بوجی اما بالا ما بخواد دکشان مالبات دجی هم سه خوشکن یک برانه وسا یا هری بچوکشی از بوم مالبات ده هوالانجی پرمر حز دکرن دما هینا وسا هم بچوکم تمنی بچوک بومجی وسا تفگرامن زاروکتی ز تبت من دیمنی زاروکتی دما مزت کرن هر تمره دگوتن نجدایکم وانارش دگوتن دگو به گیرلا یکی وسا پرخورش درکوه شرکو دما جانا سام زاروک بنده دام فلان چه بنا ملی توگرتنی مثلا برای میکی تنه بوزده اوی در نت کت رفلکسیو خب پاریزه ده طلا خب بگره در نت کت یم از نوسا من چه همین طلا ویژه دیگر لدهاتم از ویژ مشارد کرد دگوت چما تو صادقی هواجی پرپک کیف خواهشت من دگو اوی به گیرلا یکی خورش در کویم هر اوج داخلیم داد ما یعنی از بیج موسا پر اوا من چه دبون مراقم نه اما موسا اوا خاطن هر بیرام دما دیجاره که ده نظام مثلا 2010 بوان دمانا کوره خالتی کامی شهید کرد 2011 بوتانه شهید کرد افجوسا یعنی که زود تبلیغ نوتو 8 بو نوتو 9 سالات تبلیغ بو مجی هر فرم پرستکر یعنی مدگو ابل کودری چو کودری فلان یا قاصال چیا دماین مثلا یعنی چه از بخواد از تشتک چه بوم تایبت من دیم یعنی متشتک بخست سری خودم پیک تانید زاروکتی دوسابم یعنی مثلا کیفام تشتک به تا تشتک بالام پر بکشنده 1000 کس 100 کس میره بگو تا نکم من دکش برکو بالام کشنده آدم منجی حسگریه ای هرچو دا بهتر مراقی میجی چید بو و بدم من دما بریار جدا وسا یعنی جاره که ده بریار من ندم پر بفکری من دا یعنی یا کو دست بکی از هر فکریم من اوج خار اساس کرد مگوت یعنی اگر تبلیغونک من چه بگره که سرادان چه نبه یا دا وسا تنه ملی هستیاری چه نبه تنه تبلیغ بیم ادما مبریار تبلیغونه جدا وسا راست کلام من ندا یعنی مدگو از تبلیغم پیوسته باش تدکشاندن چه نبه چی به بلا ببیم یا دا مثلا نکات گوت خواندن دیگه به مکتب بخونه خلاص بکه مالبات تایبت مثلا مدگوت نامزه چه وسا من درد کت مدگو میره مبخو خوب پرست مدگو انسان چه خاص چما خاص دم درشت کارن چی یاد ببینن چما مثلا 40 سال 30 سال 35 سال او انسان حد نف حرکت دمای یعنی مدگو وانسر پیاد دگری چیه از وی تمنه کوسا بچوک بومجی یعنی یک جدلو جامن بریاردا یا دیمیج به حس کرم بو یعنی یا شو بالام گشتن زاف دکشان تایبت مثلا ملی گلاجتی ده نکو مثلا تری هستیار چیا یا دا من بریاردا تشتک یا دا کیف من هاتنا مثلا من گورنتی اول برتان دید یا دا فیلم اول برتان من تماشات کر هر زده یا کوسا باندوردم جانا یعنی اواز سارا گشتن اینم دم مال ده بنشی گورنتی اواز سارا مثلا ملی مزت کم دگو تمنه دایکامن ده اما چما قاصالت کار ببینه چه ساعت کار نرخاندم بکه چه ساعت کاری فاده بکه وانا مرد بنا کوکی پشتی که اول اکیم بشدار نواره فنگیرلا دبه و بری خود ده چین آزاد بجوش و هیجانه که مزین و تولید به دنوا دمه که پرکنده بجیانه پکه کره خودی که یک و جبو قادن هری زحمت و دجوار وکا باکور کردستانی خواه آماده دکم
از دما تملی بوم جی جیانا گلاجتی قزولامه نبوم به هر وجه حوالا رجل گوتیه گرشتن میگو یعنی از وای کناجی بوم میگو اگر انسان که دل و جان و بریاره که بده دمکی زور زحمتی ده جره خوشترتن چون که گرشتن به حس کردن دیگه کارک به گروهک به ارکک به هر هین زدتر ایدی مرو نخواست جی خود جی بجمره چونکه یعنی او گاوه که اما گاوه جیان ده هین دمکی مرتبه ده ها بلندتر جیهنه یعنی مرو خورا قبول نکنی کارش بلکه او سر مرورتی و تا جیان هندک مجاره ده پیواجو آستا بلند بوینه مزن بوین مرو لگرین مرو سا پشت کهون یعنی او ساده بلکه سال پیواجو 2013 روژاوا ده وسانک حمله دامم گل حوالا هری زیده پرانی مام ما حمله دامم وسا قدر سالا کی و دریم پراتیک جی وسا نا پراتیک دجما پیشته دزباسی چیه بوم دیسا 2014 بوم تبه دوام پیواژن مثلا پیواژی زاف قرش دشمن استاری جور دسا قرجاهی شر تبت شر پسیکولوژیک دامشاندن و مراد نکار به تحمل بکه حوالی ما پارچه منو لاش خو هزدیکه خرقشاندن وان بعرده کشاندن وان دمزارا ده مثلا حوالی ما شهید کتنه مزارا خراب دکن گورستانی حوالان بمباردمان دکرن اف میره ده بهتر اف ده معنی نده یعنی مدگو دجمنه که اف قاصف راست هم شر دکن برانبری هف اما مثلا اف قاصف وحشیت جنابه یعنی اتبو خواست نخوازه مثلا هندره مرو ده کینه دیده آوا کرن و مرو نخوازه نرمال جی تبگره مثلا مرو دخوازه این زدتر منچه مرو به برسوه که هین daha خورد هین daha بهت مزن پیواجه برسوه که مزن گشتن بده و طول آوان حوالا راکه یعنی اف میره daha بهتر هر سه که مزن دعوا کرن و daha بهتر گاوه که مزن باوریم یعنی از چه ببن برسوه کیان آسته ده از چه بکارم خواهوا بکن که برانبری درمی برسوه که پر مزن بدم gerçekten یعنی اف قاس پیواجه قریش سرمدان مشاندن و شر پر جور به جور سرمدان مشاندن normal tevlibun yani normal dınava şer de ci girtin meroni karosa neji bebe reko her gavek jinaba bersiveki mezdin ya vusan hediye de yonlaşma mı daha bu bersivdayın usa peş tiketin havala jihim ay gündi tecbo çunduna hezin taybet و بخوای یونlaşma mı da jive çerçevede bu devam darbası alan hezin taybet bun tabi perverdere hin daha beter xava kirin دملی ایدئولوژی ده کور کردن و تا جیان گرلاجتی سرکاتی پارتی و نرچنه همو ده بهتر لهوربونه که خورد مرا ده دعوا کردن یک مرا بده مرا جنو ده دست پیدا کرد جبر کو گشت مرا خو آدم جنو ده خواوا بکه ده بهتر مثلا هنگ زحمتی اجی خارتینه هنگ مجرد دوسا ده بهتر لگرین مرا جی مزن دبن دیجی که کزن تبده یونlaşma کردن خدان آوا کردن و هم د سازی که ربرتی ده پرورده دیتن daha beter bari merov gran dike ev mile ber psiartên jiyanê jî bigire heta bersivdayîna dijmin re heta xwe avakirine yani merov nikare beje zaten me perverde dît derbas biçûn gelî bi gelî û gerekî wisa bejî yani ez bi xwe ketim lê hûrbûnekî wisa dij ber ku vê çerçevê de me perverde dît pêrê hevalên ku çalakî dikirin vanayî serme bandor dikirin tevlîbûna tevgeravanî jiyanê heskirina wan bê hesab tevlîbûyîn her tiştî re amade bûyîn ji bo merov jî dû pîvanekî herî esasî jiyanê taybet îşadet ava sara jî milekî de ser min pir etkî kir dihasta wisa rêbertiyekî wekî hevalekî jin û mesela serokatî jî pir nex dide ava sara van sala da şehîdbûyîn taybet 2012 de vekî şehadeta ve çîbû keda ava sara di nava şoreşê de him milê hevalê jin de jî û wekî di nava partî de jî yani rolekî ava sara cuda ye cîvê cuda ye belkî wisa pir hevalan mire berê digotin taybet hevalê ku babas şehîd sara rama bûn mire digotin hinek taybetmendî jî û ji wekî mesela çawa bêjim wekî şibhandin jî dema çê dibû daha betir barê min giran dikir yani digo ez gerekî vê çerçevede yonlaşma bikim îdî yani milê tekoşînê de milê hezkirinê de milê îdda de milê rêbertî re bûyîna yek ev ji ber ku taybetmendî heva serê esasî herî zêde vana bûn vana lêgerînê min jî çê dikir min digo eger tiştek wisa yani di nav partê te keda heva sara cuda ye him wekî ev qasal di nav şoreşê de beramberî dijmin ev qaş îşkence zor û zehmetî rux mîvê jî tam tersî hîn bêtir hêrs û kîn û biryara îddayekî mezin
بۆ مێژی پیوانێکی هەری ئەساسیە هم هێلا بلندکردنا خەتا ژین دە هەمووەکی دیتر دەژی برێبەرترە گرێدان بۆمە پیوانێکی ئەساسیە مشخوارێ هەری زیدە وەیە ئەساس کرد وەز بکاربم خودی لێ دەرکەم بکاربم تۆلا هەوا ساراژیان بگرن یعنی نۆرمال وسا شادەتێکی نینە چیت ببلا ببێ چخواست هاتە بەراکردنجی جارێکی دە تێرێ ناکێ هەوا ساراژ دەرکۆ هەدەفێکی ئارمانجێ ئەو هەیە نەهاژی سەر من وسا باندۆر دکە یعنی تایبەت نرخاندنی هەوا سارا تەڤلیبوون هەوا سارا تەڤگەر هەوا سارا هەر مژاری دە ئەز هەڵایی سەر یۆنلاشمە دکم و تۆلگرتن هەوا ساراژی گەرەکی هەر تم dilê me de bimîne miro yê pir hevalan jî ne tenê heva sara ama ber ku heva sara meneviyatê olarak di nava partê de cihekî wê cûta heye hem hevalê destpêkê ye yani divê çerçevede him dixwazin yonlaşme jî bikim û vê çerçevede dixwazin xwe ava jî bikin yani ji ber ku heva sara di çerçevayê felsefe rêbertî de xwe ava kiriye ji bo wê rêbertî esasê yê min jî vê belkî qeynayê xwe ji yonlaşmeyê min jî digirt vê çerçevede me jî car zenan zor û zehmetê me di tekoşînê de çi bûn kêm zêde bejî yek koş em ser piya bimînin yek koş daha betir em bikarbin gerçekten rast tekoşînê bidin meşandin yek jî rêbertî bû ez vêya bêjim yani berê lê wisa astekê de kurahî çê nebûye ez bibêjim ama her ku diçim zêde miro re çêbû yani miro bixwaz nexwaze jiyan miro dehdê diber ve ew jî eger biryara îdeya jiyanê xurt be jiyan qabûl nake ji ber ku tu tekoşînekî tu nikare jiyanê de bimîne tu şer nekî nikare bimîne pêşketin çê nebe jiyê xwe demandin çê dibe ew jî dibe sedemên cûr be curê cûda de eger îdeyekî mezin hebe hezkirinekî kelekî hebe û biryarekî mezin bersivdayînê re çêbe bê tekoşîn jiyan nabe pêwîst e mere kelekê tekoşînekî xwe jî bide meşandin tabi her gav avêtin jî nabe tekoşîn ya muhim di felsefe asta felsefe rêbertî de û mirov bikar bi gerçekten encamê yê fam bike girêdayî me ne girêdayî me yani ev ketin farqê de jî tekoşîn wir deya min farq kir tekoşîn ez min xwe bêtir nas kir aslında sala derbas bûyê gerçekten ez hatim me kîjan astê insan rast e yonlaşme dike heye cihekî ama ne wisa yani mirov çi qas rêbertî re girêdayî mirov tekoşîna xwe asta vê fam dike ez giştime ku derya qas sal min çi qas xwe ava kirî ez herî zêde me ev firsana xwe kirin astekê tekoşîn meşandin be jî û şer be jî gerekî wisa mirov normal jî şer neke yani wisa astekê de xurt bide meşandin ki bikar bi encamê wê fêr bibe xwe jî pêre nas bike ji ber ku şerê jiyanê mirov rast bide meşandin îdî şerê li hemberî dijmin jî normal dibe çimkî mirov pê îkna ye dijmin ye zaten ne ku tu biçûk dibîne jî ama mirov dizane hemberî kê mirov şer dike ez dikarim vana bêjim daha betir mirov dikare rojane de jî di pêvajiya de jî îdeya xwe jiyanê xurt bike ji ber ku pêvajiyê niha daha betir zehmetin gerçekten di her keliyê de zehmetin êvan zehmetiya re hezkirin gelekî kelekê hebe di vê pêvajiya wisa giran de perwerde dîtin ez wekî şansekî xwe re dibînim hatina perwerdeyê ji bo min min bixwe xwe pêşniyar kir belkî wisa demek dirêj çêbûye min perwerdeyên îdeolojîk wisa nedîtibûn yani piranî di binya xebatê hêzên tebet de wisa perwerdeyekî bingehî nadîtin dîtir perwerdeyên wisa branşa bûn perwerdeyek wisa îdeolojî ve pêvajiyê dîtin bi rêbertî re yonlaşme kirin ez bo xwe wekî şansekî dibînim tebet piştî zor û zehmetiyan rêbertî yonlaşme kirin hin daha betir ufqê mirov dibe hemberî tekoşînê hemberî şer hemberî jiyanê hemberî şoreşkertiyê hemberî partîbûnê heta partîbûnê yani mirov dikeve lê hirbûnekî wisa de rêbertî rexneyên pir giran bom me dike belkî me perwerdê de jî em dersa jî dibînin kelî bi kelî ser lê hirbûn jî dikin heval ekîn amanos genel pêvajiyê dinirxîne û hedef û armancên xwe tîne ser ziman ji bo çûyîna Bakurê Kurdistanê xwesteka xwe dibêje ji ber êdî ekîn ji bo çûyîna Bakurê Kurdistanê amade ye. Êniha jî êrişên dijmin cûr ber cûr her şêwazê qirêj daha bêtir xurt tê dimeşandin yani tê ser serê mirov wisa operasyona dike tabi insan milekî de kêfxweş dibêje ez vêya bêjim yani wisa demek ki astina astekî wisa herî jor de zor û zehmetiya de gêrêbazek wisa bi kar tînin ev jî mirov berdema berxwedanîya hevalan û fedakartiya hevalan tarzê fedaybûnê hevalan dimeyze dike gerçekten ew reh daha bêtir rehekî mezin mere dava kirin û bi davîkirina perwerdê re jî
و به ایده که اوساجی هم دخوازن تبلی پیواژی ببین یعنی به هر مل پیوان جیان ده بگیره حتی پارتی بونه بگیره تی دناف دجی ارکو بر بسیارتی می شورش کردی چوانه امگره کی راست بجی بینن و شهادت کی نورمال خورا قبول جی نکن این نورمال شهید بوین جی هم خورا قبول نکن ایدام مزنه و چرچوه دی اما برسداینه کی مزن پیواژی ره و طول حوالا گرتن و تایبت پیواژی کسا زحمت ده بلکی نو پیواژی دیاره آزادی ره برا پویا فیزیکیه و بلکی شهادت حوالین گرانجی چی بون بلکی حوالین سرکه ده پارتی ده جیز ده دسپیک حرکت ده جه خود گرتن شهادت حوال قاسم درباس بوی حوال حلمت یه حوال دلال پر حوالین گرشتن مروفسا معنویات دلار اقدنا و پارتی ده جیوان جدا بونه شهادت وان جیوان دمانا ده مرو دوسا ملکی ده عاجز بوندی دعوا کرن ملکی ده هرسا تول گرتن آوان مرد دعوا کرن اوسا یونناشمه جدیکم دوی پرورده ده daha بهتر انجامه که خورد بکارم درخم اگه افتش te komani zaman xwadî derketin esas bigirim yani ve çerçeve dem yonlaşma dikin و piştî perverdejê deyek me wisa mezin taybet qadê pratikê de wisa nêhrbûnê me ve çerçeve de hene daha beter em bikarbin erk berpisyartî xwe xwadî derkevin yani ne ku bakur bu me cudaye ya da xwastekekî bakurna ama ji ber ku gerçekten navenda me ew gem bikarbin dirbin bişkînin yani ve çerçeve de digirim dest wisa maneyekî cuda de na belki her qadê de şer heye mirov dixwaze li her cihî jî bi hevala kelek hevala re şer bike û bersiv bide dijmin ama eger mirov bixwaze dijmin ferj bike gerekî mirov jî navendavî esas bigire yani navendavî giringe nava dilî vî de giringe çawek medya savma alanî ji bo me mejî û dile ê wan jî dil û mejî wan ku derê gerek mirov re esas bigire ew wisa digirim dest yosa hestê bakur cuda ye yani savur da gerlacitî kirin ve derê de qadekî cuda de wisa hemberî zor û zehmetiyan nêzî dijmin de wisa ew kirin şer kirin bo mirov cuda ne pêvajo jî niha guherî belkî dijmin bi xwe hatiye nêz ev jî tiştekî cuda ye ama ya goz esas digirim ev e yani ya eger normal jiyan kirin xwe re qebûl nekin normal şer kirin jî dil û mejî û ku derê be gerek mirov re esas bigire ji ber ku ê wan jî zeyîfatiyê wan vire mirov gerek vê çerçeve de yonlaşma jî bike û vê çerçeve de bikarbe êdeyekî xurtî jiyanê jî bide yani wisa bi giştî dikarim vana bêjim û rexnedayînekî herî mezin di vê pêvajiya pêşî de ê ku derbas bûn rexnedayîna vê pêvajiya pêşî de mirov dikare bersivekî mezin pêvajiyê re bidin giştî dikarim vana bêjim. Hevel ekîn amanos berê xwe dide qada botanê ew bi xwestekeke mezin ve di berê wî ya botanê û diçe ku tolarê hevalên xwe re ke diçe tola êşên gelê xwe re ke li botanê hevel ekîn dibe xwedî sekneke mînak bi çeka xwe rûmeta welat û gelekî diparêze di roja 13 tîrmeha 2024 de jî ekîn dîsa bi heman hêrsa tolhidanê ve li mejî dagirkeriyê dide herî da wî de encama êrişekî dijmin de digihê ji şahadetê û dibe kupriyeke ji bo pêşerojeke azad. Belê guhdarvanên me îro bi hevre jiyan û tekoşîna gêrlayê ji starê ekîn amanos bi hevre guhdar kir bi vî awayî em jî digihêjin dawiya xeleka xwe ya îro heta xelekeke din ji bernameya lehengê nemir dem baş. Afrika ra jiyanê rû
شو کشی که کرو ظالم فاطمه
Derdewat yemek zor yare yare
Matmaya sek